kau tapi bukan. Salah kau ngancing beli nih misalnya naik kue. Kenapa nih? Hai, ngaci itu mah aku sih alam kue. Istimewa pendengar tadi. Ush, api mai asik. Ini. Api beli bau we. Mau sama no kraeng kah? Mau ngaci beli api. Senang nih lagi ngecek beli HP. Tidak buka. Sah. Asik jauh. Makanya beli api bakal. Nah kacau dia pedawi. Buka kita ya, penasaran kalau kebun ini. Enggak, buka gitu. Paano udah? Nih. Boy tarak kota. Apa isi bartei? Am tuh nge. Api ini. Ili tapi tiba Panglag to elite ko. Inapi maka. Buka deh. Ocho kita kuning. Ini apa nila nih? Nih, aku nih. Api maka pada sana berakta. Mau te ako tumbol nih. Dila, hopta. Yes, musik go. Dila lagi. Hop, pero dila. Hai, mantap ka? Purontong. Asik mas lagi. Purong tuh onggo si pusari. Entah coba cara isi perusahaan tuh. Tuh mah pusano Oh my god. Asa mengwa silikios di. Nah, gue tireng deh. Sekarang aku siap pulsan sampai balik ya Pir. Aika, aku mau ring. Ya. Kira not ya? Yuk tulis kita. Ada jual pulsa HP. Oke. Beli kayak pulsa tak ke? Pulsa bisa ya? Asa nga biasa na may HP tak ke? Pulsa bisa. Paling biasa 30 pulsa 5, 10, 20, 50. Siap pulsa ya 50 juga kita tak ke. At sa nomor nila? Pinjam di touch HP deh ke. Ini nomor HP kita. May tanong nomor no ke. Mail ho. No. Oh, nana, icek dir. Ay melasap HP, com kerjain. Aku gereng, hatong. Mga bakantong ba? Kantong ko coba kita kay. So, kantong kulo na pulsa itu itong kita. Ngayon kita kita kay aku mau di kantong itu. Kay, salangan sa pakai kantong hukat. Mega, marang kantong ho katong. Kiren ko hindi. Yo. Lelo ho dila kisine. Ho. Lelo dia. Saudang ho nekandong loa. Jaga kurang pulsaan tong. Oh, yo kay. Terima kasih kay. Asa kay. Asik, kurang mo to ge. Pulsa ka. Oh, pulsa ge. Behendaw mga pulsa itu ko. Lo HP itu cara rusak lah bukta. Untuk lecet lah HP si Ini pulsaan buke. Oh, pulsa. Jadi hati mana? Jangan bawa. Masalah yang bawa. Engkau tadi saya kurang asik tuh yang bawa. Coba cari isin hoge. Laku isi. HP. Coba pendidikan buka. Oh, kali bawa. Oleh, kali gampang dati sini. Itu pada tebak hal tadi. Percuma mga HP tapi tebak sepulsa. Ini lokak ko kang. Biar tema HP tapi bayar sepulsa.